lakho lenda simulo odumo lugola uJesu Kristu inkosi. Nambazalwane bengitshela ukuthi angibaliwe. Iphasi yambonga uNkulunkulu ngakho konke. Haleluya. Sinikeza yena udumo nikazimulo. Haleluya. Gama lami nguThobile wakwaMbokane endaweni yaseMafakatini. Haleluya. Ebandleni entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngaphansi kwebranch ephethwe uMamzondi. Haleluya, uyena mfundisi wami. Haleluya. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane, ngisahleli phansi nje bekuvukizwe elapha uFirst uPetro noma uthi uPetro lokuqala uchapter 1 verse 16. La lithi khona kulotshiwe ukuthi ibani ngcwele njengalokhu nami ngingcwele. Haleluya. Ibani ngcwele njengalokhu nami ngingcwele. Umuntu uhambile isikhathi eside engazi ukuthi ungcwele kusho ukuthini. Ngiyabuka ngithi Nkosi, ngihambile isikhathi eside ngingazi ukuthi ungcwele kusho ukuthini. Hamba nginento zami, ngihamba ngezokuthandwa yimina, ngihamba ngingazana ukuthi izono ziyavunwa, ngihamba noma ngingazana ukuthi ezinye izinto zifanele ukuthuthwa ukwenza ukuthi ungcwele kupheleliswe. Kuphela intando yami, kuphela okufunwa yimina. Ngihambe kokunye nje kuze ungazi ukuthi nginhlekise ezweni ukuthi kwasikhathi mabe ngibuka bathi hayibo usakholwa noma kusawulima. Indaba ngoba ngifuna ukungcwele. Siphile ensukwini zokugcina la inkosi uJesu ingabuya nanoma yinini kusukela manje. Inhliziyo yami uNkulunkulu bengikhumbuza leli lizwi ngithi Nkosi ngicela ungisize. Lobo ngcwele ngiphile ngalendlela ukuthi nezinye izinto lezi ezenza ngathi ngibukele ngumuntu uma zingenza kusuka ubungcwele angizishiye ngiziyeke ngenxa yalobo ngcwele engifisa ukuthi ngibe nabo ngoba akekho yombona uNkulunkulu bungekho. Yini engiyifisayo ukuthi mangidlula kulo mhlaba ngimbone uNkulunkulu, ngizombona kanjani ngobungcwele? Ngizibambelana izinto ezingenza ngingabi nabungcwele. Ukathuka umtsibande ngcona kushizona khona mina ngeke ngishisa ukweni ubungcwele. Ngiyabonga bazalwane.